Jutro raja. Evo tek ustao sad poslije one utakmice. Želim da vam kažem da ste sinoć gledali jedan historijski meč o kojem će se pričat dugo, vjerovatno, zato što je sinoć igrala jedna zemlja koja je doživjela jedan od najgorih genocida u svijetu u zadnjih 30 godina, 35, i zemlja koja je uradila najveće genocide u zadnjih 100 godina. Znači, igrale su dvije zemlje, zemlja koja radi genocide i zemlja koja je doživjela genocid. I ta zemlja što je doživjela genocid je manja nego neki grad od Amerike. Tako da sit sam ovih naših ljudi koji dok navijaš i dok se kladiš i dok imaš šansu da nešto profitiraš od svoje Bosne ili kao da je podržavaš, dok vodi, tu si. Kad izgubi, onda pljujete. Onda pričate, eto ovako, eto onako. Kad ste vi u zadnjih 20 godina odšli na ovo svjetsko? Kad ste navijali na svjetsku? Samo mi to recite. Ja ne razumijem što ne možemo biti zadovoljni. Normalno, bilo bi lijepo da idemo dalje. Ali nismo odšli dalje. Onda možemo biti zadovoljni s onim što smo postigli. Jer to do sad ja, koliko se sjećam za ovo života što živim, ja se ne sjećam da smo bili tamo. Ne znam vi, možda ja imam amneziju, eto, pa mi vi recite. Uglavnom, svaka čast za našu reprezentaciju i svaka čast onima koji su i dalje uz njih. Ja nisam neki fudbaler, ali buraz momci su igrali, borili su se. Normalno, treba izaći pred tolike ljude, igrat. Vamo ti ovi svi ti jebus od do, drugi te bodre. Treba s tim svim znati izaći na kraj. Tako da kapa dole ovim momcima. Odradili su što su najbolje znali. Nadamo se da idući put kad dođe to vrijeme da će biti još bolje i da ćemo proći dalje. Ko Bog da. Toliko od mene. Eto, ako neko misli da sam ja nešto bez ispričao, samo vi recite slobodno, mene ne smeta.